Şermendecilik bul деген. Da kaysaruza mактанабыз, флаг көтөрүп мынтип, гимн ойноп, колду коюп көкөрөккө. Кайсарыбыз биз кыйын болуп атабыз. Кыздарыбыз бар, кор болбаса биздики. Мен таң калам, биз да кыргызбыз да, биз мындайбыз. Бизде аялдар эркин дейт. Чокун эркин болуп кул болуп атпады аякта. Не кылышын билбей атса, тууп бусур качып сенин кыздарың болбаса, кандай эркиндигиң сенин? Эркиндигиң бир тыйын болуп калды го, күң болбаса, кул болбаса. Ошо эркегиң бар, ошо кыздардың бар, өзү кыйнап уруп атат неме кылып. Чечиндирип алып кыйнап атат, сен той колуп кеттиң деп. А сен албасаң эмне кылат? Sen alıp koy birinci totkatın özün. Bak oşolardı kolungan gelse. Uyalbay beka Kırgızstan dep jaz köşede basıp yürüyorsun. Namus kıl. Kalpak giyip alası kalpağın var dep. Bekit kalpağın uyatsana giygen gazı. Senin kızların da koru olup jüredi. Kaysarına kalpak giyip atasın sen. Arkasında çok Kırgızstan'ın жазуsu var. Namus kılasın ki de Kırgız bolup ketkenine. Kızların kor kılıp jübergenge. Erkekler barsın, meyri tüşü ölüp kalsın, eştek emez. Erkek al, oşoğa jaratkan Kuday Taalam. Bakkanğa der. Ha kızlarga mine ayakta. Baykuş bizden kızlarımız. Mektepte bir kuşak edepler o bardığı da. Köşede bizden kızlar jürgöndür. Allah'da ayıp yok. Ayıp bizde erkekler bardığımız. Oşoğa hareket kıl sen. Üylengende işteş gerek ana mınday, uşunda üyü araya varken başka kanday bolboyt. Sen bakışın gerek. Senin milletin. Emnege kalpak giyibeysin Rossiyaga barganda dep bir ömen aytat. Kantip kiyem kalpaktı. O şerge barganda Kırgızmın dep. Ana senin kızlarыңды aytsam ne kılam ben? Magazinge gelsem büt bizdin kızlar jürüp atkan bolsa, magazinge kirgende namustan atmoçum ben. Meçitten süylep kayra zuu dep kaçkan boydan ketip kalasın. Kantip basarga. O şerde bizdin kızlar jürüp atkan bolsa.